Mamukeri magongo na mandwairo Gayuri mbere tutingi hotu nidu Mwene nya Tiboli Ikageto ni patiriko ya boli Tete todike lutere ndo je mbukera tiana kuboto Ikengeto ri ndo ikekedo Ikengeto ri ni nyama emwe gatagati ka nyama cia mburi ikoragwo ku theine we haha gatagati ka mutu otana kinya hotero ikengeto ri hau utalakia mutinga ine kuma motomotikia mutinga ine ogekora mundu gwitwa imerire ni ataragiria wega muno kigoci ina ndi mwendete muno akinya magogona ine macio ri he is very specific riu ni kuo gemenya na ikengeto ni itu riu ukugwa igwa na kemanengero ikengeto kana andu ayethi manengero ikengeto ri we ikaro atia oguo atondu ikengeto ti atire nyama ati hithite muno acha in fact ona nyamu ingihija muno rikionekaga yes inapatikana inaonekana na reisine wega ri iri tuo wega iri samataki itondu ritikire murio iri samataki isine wega eni izio mundu gwitwa kirere ri oirogo eni na mega wa bogua makaje kata taikara haha eni ona eno etago ikerere etago ikengeto na mundurume mugimo hete athiburi mburi ndari etago mogogota mundurume wikindeire ndariaga ruhonge wanjika atia tukaire mburi tuhe nyama yaroga mburi ukaneana kaboka he athuri matu Okarera wakirere matu na sidia kama madhuri ya gatoto moida lekeke otinadia nyama na sidia au ikiali dogu amore taveta bloki kana okarera kigociru honge mudhuri andone nyama ino tekwagiriire muno hii mambo nakwambia kwena horo kuria Jubilee kuria mundu gwitwa Ruto ri ni aguthiete kuo kabujire kundu ku kwena riri tondu ndatigite kwena by elections kwena by elections na rari ku kubanga kuria Musabweni riu Jubilee ri mundu gwitwa Tujuru arekereria report neguo akiuga Jubilee de ku field candidate kuria Musabweni na mundu ngwiciria ni arendaga gukorwo na candidate wa Jubilee ku riu ni kia gwicokete kuo riu ngwiciria ntugucoka tuigue mundu gwitwa Njogu wa Acira ri kana ni etikira tuthira field candidate ku ndumeri ni gukirekereirio ni Tuju ni ndigire igana aratwenda riu nake ndirakiona DP kana deputy president hari akiaria riu muthina ni ateithio tutiraigua kiria arauga na tondu tuthire andu a siasa no tutigeria kwambatia binde no tuigue kiria arauga acha no tuwe arauga maundu mega makonainie na bururi uyu magutira bururi no ikara wina thayo murio ni akurite irora mature mumirite riu rita riri kana ni kuigua horo wega thiku ici ikaragwo atagereirio horo uguo urona ira mahoro kubiza ira mahoro na Uhuru ri icia campaign ya 2017 ni uragona ginya na irite kidogo ona irio ri kaumbira rira ni urana ni muiro pio yana ri nyina wa buru pio indioro ndokomenya mundu gwitwa Njogu wa Acira ri ejo ni aguka twire uria gwaikara na ni atia makiguanira ndagona Tuju aria Tuju aria ndaigweta Tuju muthenya ungi ahurirwo kiria akamucambia muno mundu uria ni kone ni torta Tuju ni week raisi kone ni uria ige muitete akaigua wega
Kana kule mmewavisite eni. Ikemunyo gete agireto huru. Igora reti huru moyo yake. Agereti huru igoro yake. Kone nie. Na nikyo ndithio tutingiona ite ici. Tondu ndu wa guiga magiraje ukamenya no uririhiria. Mundu akiraka igatiriri. Agirete akaiga nataka kuongea kuhusu huyo mtu. Huyo mtu kati ya wale watu wabaya. Huyo namba moja katika nchi yetu. Ni huyo mtu ambaye mnaita Mansaimo. Tuliingia katika ile nyumba ya Jubilee. Si mnaijua? Akawa ndio. Pale pagani. Tukaingia kanita ofisi ya ndani. Tangu wakati huo sauti yangu sijaacha kuumwa na kifua. Nilipata kuna wanaume wengine 6 ambao wengine walinishika mikono, wengine wakanishika mguu, na yeye akanipiga makode ya kifua. Tangu wakati huo na nilitapika nikatapika nyongo huko. Yule ukikorwo muonetie. Katona twedogo ndio thio alio oru akwa na hau. Kwanza uraria TV ne andu Kenya yothe ngie ciana ciaku na mutumia na andu othe anyu makakuona ukinuma. Tucoke nike twaingira wabici turi ithwere nawe. Ige ugenyitwa ni ana ketandatu ukitahika nyongo ku. Nawe siasa tigana nacio. Kuri ukitahikira nyongo. Ukira andu huyo mtu ni mbaya. Fanya na TV ile ndego waku. Ukaera mutumia yo remote iko wapi? Sililisema huyo mtu akionekana mnazima. Siasa dogi hota na nacio nawe. Siasa ni kwa hakana ndoro, siasa ni kwa hakana ndoro. Acha siasa sikwenda riri. Nona andu taga kuya. Na Kimani wa Ngũnjiri. Yes. Acio ndio andu ale ega siasa. Tondu Kimani wa Ngũnjiri ukitweka ati no amukaro ngusaidia gutwara na huthu tha hemari. No ri ukongiwa atiriri. Eka undu ajika. Ona he mundu arumite u. Kimani wa Ngũnjiri. Ni akirumite mundu. Atwaro igotini. Ni kuruma. Ni arumite mundu. Ndiye kaona ziro ndo athirire. Atiriri. Etho tuthie na maundu macio ithuire ke twehere andu aitu. Ni Kimani wa Ngũnjiri arumite cibara ati gutu. Ni gukwira. Twina pesa. This time, you are going to circulate. Circulate and yes, don't worry. Yes. We can see it has thrown the clothes. Yes. And things that are heavily problematic on your side. Yes. You are going to be circled. Yes. So that they can stop being a problem to you. Yes, God is on your side. I'm telling you. Riburu johoraga muno. Riburu abere ria ujikiraga hinya ngaigua wega. Mahinda-ini maya turi. Yes. Ati ona kwahana uguo kwahana na kurituhite uguo kurituhite. Ni ukuongithia. Ngai ari iguru ni arona rikirie gutenguo. Hatiri undu ungi. Tha ciake igo ikurukire. Hatiri undu ungi. Yes. Ithuĩ tunegerwo kanya. Na thina ni hau ha kuongithia. Yes. Hau ni ho thina ukagira. Ndio kuongithia ndi kuramata brother. Ithuĩ ndukuona. Yes. Tondu already kiri orendaga no amukira. Yes. Kimoko-ini kana ni karitie guciarwo. Yes. Riu kuongithia riu ni gukarera. Kuongithia ni ho hakoragwo he thina. Tondu amenya nigetha kuongithia ningi na ndu akibatara kuria wega. Na kunyua wega kwa jama liquids. Yes. Especially ma warm things. Yes. Ndio kuona. Ndio ma oxtail. Ndio kuona. Yes. Wewe unawe handu ha wongithie we wira waku ni kunywa Tusker Malt. Mwana karo la parasmas. Kwazi yako. Akajito ni kwazi yako. Unastahili kukula mzuri. Kawiro la igete kako kaberie kuhererekera. Ndio kuona.
ngai agakurathima no ukaremwo ni kuramata na ngai ni aronete tondu ari na gweterera kurari kunene muno oro cio wa kwiyuma na kwaga kuma njira-ini no riria arakurathimire arakunengera kirathimo kiu we riu nawe urambiria gugikua oro uguo oro wa gukiramata niguo undu uria ukoragwo wa bata muno muno kata andu aingi hau niho moragira gwakinya ni kuramata tondu kuramata nakuo ni kwendaga another extra energy tondu riu ni urabatara ni nginya ona kwiyuma ona muno makiria na riu wina tuge wina biashara wahingura kumiramata ni kuga ati ni urarora nginya mabuku uria maroka iro riringira no rirauma ndungioya mbeca cia biashara ino tware haria kana ucio endi ingi ukanyue thiru kuona na ni gukora andu aingi by the way me hau uguo niguo mekaga ukariga gwati ika biashara kau na ngai na murathimire kana cokire karathie ku ukaheo matatu ni mwathani ngai agakuhe matatu thiru kuona wekira wanengerwo ni makanga na tiari ni makuyite mena ndereva we nawe ugatwara haria kiria thiko gwethaneha kora mazuru but guys will be seeing you drinking the best whiskey. Yes. The finest. Yes. Yes. Sawa sawa.